sacrifice an animal must remember that the meat must be divided. One portion goes to your family, one portion goes to your friend and neighbors, and one portion goes to the poor. Entiano amuku nantwie enwane mponche ya manche no na kire se mwanya ala na ni so ade hunu no amfa mayen entine na ne edwada so mbasa so adi ana na muguso amudie muntwetwa nche eno ene oma na oma so emu ewenhira eche wode ye mampani ni His Excellency Yura John Dramani Mahama no di samu a okopie mu ewo ye nuanu mozramifo wanam efa wanam ehye ya wode sansemi etudwei sa afashe mu na wo mutimeche nam no na etimi da ho eche enti enuru joda no na da so te se de etie eno nso nya ba ko pe wanuma yemma na shano so say wo Facebook live sompa 106.5 FM Accra ena ye nam sompa nkrabata ne nyina e wo mayimu ya damfo pa radio France Abrechima mu Paris wonom nso ka ho bi decoder no so ye gina ho a okwa wonsa e kan yen na Yewra Kisi Ajaben one special prosecutor e wo mayimu kwa de bofo sononko na on na de asem bi tudwa eche se ansa na ababa befa asoafo dwumadie bi ato ho so ana ababa ye mampani ye obibi apotoka se ye friend say asset declaration na chese wo japade awo ni nyina da obo ho ane ema mansan ehunu na eno na Ghana fo bi nso frɛ sɛ enyaba ne saa na mpanimfo no befa dibre na ye de wo no japade atudwa wo mommo na dagya ema Ghana fo nyina ni wanhunu bi ena Yewra Kisi Ajaben eche se wo no special prosecutor de won so eno no so eyese obeyi uyem no wakoma mu nyina na abekere de awo ansa na oba befa dibre na akura watumi afa akura na monsa ye bɔ ne dwa ama mansan ehunu bi de enya de a edem wapa bia beba na sansemi wonom editu dwa bra na wo mo ye nhyemude kese bi e wo man Ghana mu ha kwan befa so na ye bekon edi atia pre ene ketasehye eno ena wo mo gina botai a potoka semo revitalizing the anti-corruption architecture in Africa. Eho ena Yewra Kisi Ajaben waka sansemi. I do not, and I will not add my voice to calls for the publication of assets for public scrutiny. In our experience, it would be unhelpful and would merely subject public officers to inordinate public curiosity and the specter of the real likelihood of reprisals against their assets. In my estimation, publication of who has declared or has not declared his assets in the context of a workable asset verification and tracing model would be sufficient to assure the integrity of the asset declaration system. On another score, I dare say corruption begins where values collapse. That is why integrity must be designed into our educational system, from the basic level through to the tertiary level. The obi friend special prosecutor, Mechre special prosecutor manyi ye kwa de bofo sononko Yewra Kisi Ajaben e na ate ne nkan na ewie no wode to so e kire se achade ahodo a ye de ma wono ma eye abamu adwumayefo no kra no timamufo susu se ni nyina no e pro ne ketasehye ne bia. A gift to a public officer by a person who has or seeks to have any dealings with the government or public agency should be deemed to have been given and received corruptly as an inducement or reward. Further, there should be a more robust and effective asset declaration mechanism in respect of public officers and persons undergoing lifestyle audit to close the loop on the amassing of illicit wealth and to enhance accountability. Kwadubo former dancewa ewo my Ghana mu Yewra Kisi Ajaben and ate se wo kasai ewo dwumadi kese a wonom hyehye ne nure yase. Na Morocco openi kese ya wono ena eja wono so aye wonom foreign minister odi enanu ebe piemo ewo my konkron Ghana mu ebe hia yenso ya foreign minister onanyafo Samuel Okujeto Abrakwa we Nofton emra hyebedwani na wonom enkasa ho no na wonom edi enkoma ekowie se esa eman mienu Ghana ene Morocco wonom akontiase apam a womaji wom ho atomu sese Ghana de hye yate asem de papa ya wi atadwe ya mene mu nsuo ne hono ne kora no di agro ya be mene de aka ho ne nyina ne se
Sese ne dia entiase yapam ama mienu yakwane se ufri Ghana ha se na ye Ghana ni na wo ko Morocco uhia visa visa free ebra eye opani a wono oye His Excellency Nasa Bruita obepie mo e wo Ghana ha se ya wono onanyafo Samuel Okudjeto abrakwa na enum no na onanyafo Samuel Okudjeto abrakwa e kire nsem se nyankopon ya dom na uye Ghana ni opese okopie mo Morocco ekwadi udwuma acha 24 hours ubehu ane sa ubibia aye ready a ehu hia sa obete visa ho pentin kwabia aye free na ebra wanom atwetwe nkomo na sompa kase e ho yetase bia ye de esonwo. I'm the Foreign Minister of the Republic of Ghana, and I want to express my appreciation to my brother, the Honorable Minister for Transport of Morocco. Yesterday at the Foreign Ministry, we reached an agreement where Ghanaian visitors to Morocco will no longer require visas. They just have to go online and they'll get authorization within 24 hours. So this is going to really boost, trade, tourism, and people-to-people engagements. We are also working together on a number of road projects to connect the north and the west. We've discussed that. North Tom Rashebedjani wonu kroya ene swani a wono washe amahodo ho nsam so awo Michael Ghana mo nyafo Samuel Okudjeto abrakwa ena woni yen etwetwe nkomo eni nyina ne sente ase yapamo a eya Ghana ene Morocco wanu mu akwa sese visa free nyankopon aya dom ayate asemde ene no edi mu nkomo yi na ebusua yen kan wo se Nionsie bremu kase yi na kejesi na aso yesene adansie ne papa efie ene ho enti ne safi na wo so da yese obesi dan ya mpacho wo so de ya so da ye we so de ya kwana kache na omo cement iron rod na doa a wo de board dan ni mu ama bibia ye kama afa roofing sheet ya hodo sede empanimfu a wanom wo apamu akwa hunu sa afi nsuo ne beto no wo mo se frama no anu adene enti se won chance dan na board dan so na nya papa wadi amia enti no kwa na kejesi wan mo betimi abe pa dan so nyina na aboso kama fine wine e de ama wa nchensen papa ene de boso na enkrani kumase yato apete ba bia wo eye Accra wo betimi afa 0204 355 504 na woni na kejesi company limited edi enkomo na secure sanitary pad wanom so aso yesene wanom so oba se wunyanya menopause na wote aposo wote pa anko ade apacho bosumi so anyankopon wo be ya dom obepeu wo peu a ade a wasa wode mo secure sanitary pad na sedie padi kama no ahu abusua unya try a go and try and see secure sanitary pad minti ene pe kwati na ewom no eboa wo atwetwetwetwe mu kama na wi a achenkere no kama ma ho aye wese bibi o hanu mu akwakobo wi obewie na hwa chakachakasa debi secure sanitary pad de said ye adwuma no ma rashes nsungu ho na we ni so enhihio kama papa eda moton kama secure sanitary pad ukwadwa so na wapebi na wono mu a Wamo ewa kumase ena na mpatamo no Mama Excellence Cosmetic ho ena ubenya bi 0243 862 158 0243 862 158 entino Adum PZ kwada so estate taxi station ho no muni nyina no wofra Mama Excellence Cosmetic wanom ebema o secure sanitary pad no dodo mu na woso watu yenyina so na ye na ye homra na ye wi a ye fa ensem ne mu diaka no ensom wo Kweku minim sawaye she me kraman nane na so ebony show ho embaso Mane Honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. And on the view means a condom. The condom then it's not on, but the double does got as a condom.
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema uhuni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Hofa baby ena ajujuo. Na die fa ne premature ejaculation no a be maybe a woni wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na ajujuo. Kidney problem, prostate die. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Ahenema kokobe kumase baako ho. Eben Angel Educational Complex no. Ena Accra hanso so die. Wo mo gina mu ankasa. E was Pinterest baby friend share signboard no. Wudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechiro. For Endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fo. Eh medo. Edra no pa wutimi to wo boase. Echichiwusi o. Do. Na so ni se me de Yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka. Senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me selfimfem me biem na won hwasa me se aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na Yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, and Crotrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush, Abusian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste Moahudo, and then the brush Abejaso, Abeboy. Munde dinam se mena foreign call. Hello, Papa. What do be a new? Say me feel London. US. Na no crowd who crowd from me mama nia. Na papa mo ho te say. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi. Ekwo bosempene mo. De woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Ekwo ba. Mesi wo bo aduma kra sre kane no a. Na wo tru US won so mafo bo ndin sa na. Hey papa US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo mo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam de a. Obia se na ko jesi company limited na matese wo bie depo kasie bi e wo kasoa e ho na wo bia koto adanse ho niema na eye no kura papa no kura pa a police station in Chenhua akuo ba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensa mua e no bia nfoforo yawo ba ko abu akwase paase kumase e de ba ko so pokura se nkran ha obia se na kodwo jesi eye bemaba e wo danse mu waton cement iron rods banding wires and na do plywood and just say the board dance ro te se bibia e de hye edanse ase de ko wie depo no nyina nso eye tufo bo wodu ko ka mu a wodu ko ja free Accra we Kaswa depo any pokrasi de no kra to nchen a wasa wo bu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebisu magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edwesu Accra road femeswa opposite Aladi Celia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kujesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primono. SOMPA kasiebo AGYA bia eno kretrudu ASM framano AGYA bia science oko internet ne so a eno na edi ahim sada ena decoder no so eno ena obia etie sana wo so radio say ye ka mu phone no so SOMPA 106.5 FM ye to akase ne so na ye da so agina muslimifo wonma fa hye eye adidie ene wonom ye friend say idi ada ayema wo munyina Eid Mubarak no mo na Kumasi Santemantam so afo Dr. Frank Amwakohene wo Kumasi Central Mosque ena enura bra wo gina simpie so kasa no wo de to so kire se mampani John Dramani Mahama seremu seijata Mr. Babio said ya adepa be kan kire wo no
na koma so ade pa ne se adwuma ebinum so ho se ni Ghana no obetwa abaahwe ano na obia benya adwuma yo na ono nso nya biribi e de atonka mfana ne nabusua di ne se ho nti eyabanye ni so ade hunu na koma so ade se wonu ma de wonsa eye adwuma no wobedom aso wo mo asene International Apprenticeship Program eguso koso pa na ebedom nso aboa emamabu na ne adwuma yo na wo mo wonsa no adwuma na wo mo pensa no adwuma yo no saafo no enya biribi e de ayo na ewie no wosan so de to so e kire enkramofo busua ni nyina se wo mo mfa won ho nto so na we nyina echi no mampani dwene wo mo ho nti no de mahama case na ba ende e baba hwe wo mo yedie titru ene apomuden mu na ema no nso ho obesan so adoma boa se ne okura mesin adwuma carpentry electrician ana weda nom ne ho ade de yetete mabunu bie de wo makwa amano ne aman binumu a wo mo hia saafo edi wo maye adwuma amasika aba no eno nso be ye adenya kese e de amasaafo yi ne se ho nti obi bi o wonsa homa no ho no emfa ne ho nyim na ededa achen papa bi ebebre no. Having said that, His Excellency the President, in wishing you a happy Eid, also wants to assure the Muslim community through the Chief Imam that he cares about our welfare, and especially in the areas of job creation. His Excellency the President has made abundant provision that any of our youth who want to learn any skilled job, be it mason, carpentry, hairdressing, whichever skilled job that you want to learn, His Excellency the President has made provision through the National Apprenticeship Program. So I want to encourage you, if you have not applied for it, this is your time to apply. When you apply, the benefits that come with it is that we will pay your masters, so you will not have to pay anything in learning that skill training. Again, we provide you with every tool and equipment that is needed. If it is sewing machine, whatever hair dryer, whatever equipment and tools that you need in that training, His Excellency the President, through the National Apprenticeship Program, will make provisions for that. Asante mantanso for Dr. Frank Amwakohene abrantepa na ache nenka ewo enkramofo nhye mudie kase a wono mo wie di akwa akodidie ewo Kumasi Central Mosque no na yekowie sami ewo obi emaiso na yemramo ewo eye New York amani a efri ho ba ne se yenyina enim anwumtuni a dodoa na efre ne Puff Daddy na ne dia nkasa eye Sindidi Combs na Puff Daddy ya ene dini a dodoa na afre no ne ho nsem ekopie mu ewo New York court no aketesia baako a wono so wanum susu se woye ne nkanchima dada ne ex-girlfriend aba montene aba begina mu wo court wa wono so aba bedi adansie na ne girlfriend yi a ye kana asem ne ex eye Jane na enra ewa bra New York court no ekwa asetena no na Jane begina adaka mu na won mu bisabisa no toto na no ase se ebia afei na wote Puff Daddy ne nsensem akopie mu wo court na wanom adentansa be semiensa na abono ese sex trafficking ayadwuma wo ewo New York na important mo afei so wo fa kwambone so pesika ye kwambone so pesika gu ni botom na bio so wo fa maya na wode wo mu tutu akwan ekobo ba sibra enti no makoma tre ene ye de abono asabre yi wogina court awokosoa edi na asem na ensem mi ensan nyina no wan mu bisa no waso wanimu bia efo na court no akire mu se senka wodifo ebedu ase wan be ye omo hwehwe mu akosi asiense Puff Daddy edifo a obetumi akomu ne nkwan na nyina no ane aban akwakoko ahye na nra ebra ne ex-girlfriend Jane ebegina asimpie ni apaso ewo court wo kasa no se wanu momu de ebra Puff Daddy hu no agya one ne keka ye no anim se eye hotel night na wanu makwakoye na mom ebra wokodru ho akire no hu se sa eye hotel night no de ne koye no na firi ni pem enti no wo fo so no na one ne ye de wose one ne ye ba ne be ma de ye a wonim ye yi enti no wanu de ohu ni se eye adwuma Puff Daddy eye enti se Puff Daddy ka se asem a wanu mo ka no wondi hu fo a wonu akatesi agye no wanyi ntwum na court ne se wanum anya recording bi a eye Puff Daddy no eye ede koma ne ex-girlfriend Jane no ama Jane de abepiem wo court wa ensem wewom ni bi ni se wanu Jane ne kura no Puff Daddy na e ka kire Jane yo si wano kura no wanim so ne kwa hotel night no wanyi ntwum se nanka wanim si wanyi ntwum anko wanye esan so wani ni kwa hia kura no Puff Daddy ne kura Jane na ma de na anya ne de enti anya ne de enti wosu se wanu Jane na adwene ne danka bom na chese na adwene wa edit red wa yafa so enti wa ma na enjoy kura na Jane so say
ebreja wanu koye hotel night na chi no hu so ne hu akwadim no na waso wa ne pop daddy kwaso ato 2024 year na wo twa akire na akire wo twa ye enu ane so hu se asem na bepiem wo kwato a wanum de ntansa miensen amdi ka bobo so abono enti wanu ne de wonim fa asem no ho na anu a kopiem New York kwato a wode sansemi ekokopiem a wono so acheche ni nsemo yanyina Yesu ai na no sia brem kase ya to di na ka ejese no sia brem kase ye no yemu ni kom sei epen enfama o hye no so se ensemo a yede somo no eni animu bi ene sei driver ni bi akwakonya nkwanhia wo Madina aburi tempo no so amasesi wodamampan ya asabia woje ayarehwe Ghana man pedini His Excellency ye wa Dwandoman Mahama was 2026 akwantu kunkun aye nuanu mozramifo okonom ebo no be se hwan asa declaration Ghana for say won ma ebedi dibre wo man mu no wo mogapade a wo de dansa wo bedi ade wo momori nyina dawuro mfanto paso mama nsan hwe biura kisi ajabense enye no ene betu pre ne kata ashyase Ghana ne Morocco sese dia wo ya Ghana ni ko Morocco a eye visa free onenya fa sami okugya to abra kwa wono na de sanse mitudwa ene entema ni mungoma no so ensem bi e baaye ya eya monfo adwenkyere yemfa bi ntwim tew se ede nkate etwitom de amawo we ye star boy ene de baaye so watching you live and clear at Afumem Airport. Sompa news no size. Greetings to Mrs. Gina Appiah Kubi, CEO of Girande Furniture, Kwajo Space, and my lovely father. No joke, Kwajo. So, Richard Ajay Kuranten, watching you live from Western North Region, Seshujaboso, and was say keep up the good work. And no, a handsome and no. With the Ohina mensa JB, one day one mutin and pay, and one may good morning. Sada and a keke Kaswa ena odi free wase weni odi free American Town Kenke House na e friend hawaba one day the Eid ada ena ma enkramofo nyina ene wonum abusua mame hawa kumsen wache na papa afe baba mahama oboase wase pre sakre no nyina se na eyedumuso levy eyezu eyedumuso levy na wono nso wochia abanga yakubu wadwenkyere no obetumi de wode aba abeto so na mo ba na wa like na wa share Ebusia sha no sensem a yede suma na no pay etwa no ho awasompa 106.5 FM Accra eje no ho sekere na ewasantemanta mubatan no ayasompa 93.1 ayuko FM 100.9 Kumase Krona Paris France Abrochimemo ayadanfo pa radio takwa ayasompa 101.1 takwa de ayasompa 103.3 tachiban ayasompa 106.1 Shunyana so yasompa 98.9 enkranza sompa 90.7 and afi doma 101.3 we decoder no sonso ne yeshemu live our baby a FM stations apepian komano eguo no afi Facebook ye twagu ho YouTube nso sada www.sompaonline.com website ya yesemu for penny ora tabuati adama wakwitire ni nyina poto kasemu brofo e de akoguwa no mu abetumi akenkan bie na kejesi Company Limited adansi ni mapapa efie upe iron rod upe cement upe eye na doansate akwa ba akokosi be 100 na akire ubenya ni nyina bi de bo yesu asenwam nyina no ebi elho na wase kumase ne nkran wan mu atwonkrabata no apitio 0204 355 040 355 040 afi secure sanitary pad nso so ya senia wase oba obammo eye secure sanitary pad eno ena wasa wodemo kumasefo enko mama excellent cosmetics na 0243 862 158 0243 862 158 na kumase ne potamo wanya bi na endpoint homeopathy clinic wase wanum di mfidie na afi China nuro ayankasa Ghana bibidro India nuro ne ye kama papa na wanum de sanya de kan mfidie no ho ewo endpoint homeopathy clinic awo no wape bi ache afi infection ahodo adokoro sade somro adokoro kraman no na wakoho ne ya hyew wase wo ba physio no ye be ye obi kama
ama 0244-867-068 and 0274-234-321 na endpoint homeopathy clinic and so anyo so opesima kadishia yaje pene ebe somwo na yachia wo nyina sammo yama mumo eniti adehie midini abena badu adepa kofi menambra triple A man AGYA APPIAH APAM DADAA